Nanye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 13 z'ukwa 12 2025. Ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ni ibice rero birimo umujyi wa Uvira, turaza kuba tubabwira uko byifashe nyuma y'uko uyu mujyi wa Uvira ufashwe n'igisirikare cyama 23. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nyamuneka avuze yuko rwose ngo hari imbaraga zikomeye ku isi zitera amakimbirane mu bihugu bya Afurika kugira ngo zibone umutungo kamere w'umugabane wa Afurika, nk'uko amakuru rwose akomeje kugenda abitangaza. Turaza kubyinjiramo. Yavuze yuko kandi nyamuneka ubwo ngo yatangizaga inama y'abakiri bato muri Afurika n'amahoro n'umutekano, irebana n'amahoro n'umutekano iri kubera Bujumbura, yanavuze ko kandi ikibazo kiri mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anavuga ko igihugu kibasiwe kandi ngo gihanganye n'amakimbirane adashira. Ibyo nibyo yatangarije mu nama. Murabizi yuko ariko ubundi inama imaze iminsi ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari impano rero ikomeje kugenda ivugwaho na benshi. Ni intambara rero by'umwihariko navuga ko itoroshye, ndetse n'inama ziri kubera mu Burundi zigamije kuba zagira gutya icyitwa imirwano hano kuri ubu butaka ikaba yahagarara, cyangwa se bakaba n'ubundi bakomeza kugenda bagawa ibitero. Iyi nama rero ngira ngo amakuru arimo aragenda ajya hanze yanzuye, turaza kuyakomozaho tuze kwinjira mu mirwano ikomeye cyane, by'umwihariko habyukiye mu misozi birebire y'Iminembwe ahitwa Mikenke. Ikaba ari imirwano rero navuga ko irimo irumvikanamo amasasu menshi ndetse n'amato. Impamvu y'ibi byose ni uko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidashaka kugira gute, kidashaka kumanika muri rusange. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga. Turaza kubabwira iby'imirwano ikomeye cyane irimo irabera muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru. Amasuku yakozwe aremeye cyane muri ano masaha, by'umwihariko ya mu gitondo. Turaza kubikomozaho tubabwira ibiciri kuberamo ndetse n'uburyo situation ihagaze. Muraza kunyemerera tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko nababwira ko tuba turi kumwe na muganga gakondo, umwe mu bagukoraho akavura indwara z'amoko agiye atandukanye, indwara zirimo ibitegano, zirimo amarozi, atanga imiti ku bashakanye ndetse akavura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mu mugane rero muri benshi kugira ngo abakoreho ryake. Nimero rero ni +43 ni +plito 24 gatatu 88 86 84 521. Ni ukuvuga ngo iyo nomero uyandikiye nta kindi usabwa, we ahita agufasha byihuse. Twirukanse cyane rero sindi budatinde, reka duhite twinjira mu makuru nyirizina, by'umwihariko tubapudetinge kuko nicyo kiba cyatuzinduye. Duhere mu mirwano ikomeye cyane yabyukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Akaba ari imirwano yumvikanyemo imbunda nini ndetse n'intoya. Ni imirwano rero by'umwihariko navuga ko mu kanya gato gashize nakiraga report de sase na Magero bambwira yuko byibura ibi bintu byasize abazarendo bagera ku munani bahaguye, FDLR 4 intwaro zabo zifashwe. nka 23 rero ngo ikaba irimo irakora operation kugira ngo bataceceka cyangwa se bagatuza, bikaza gutera impungenge mu baturage cyangwa se ikaza kugira ingaruka mu baturage. Ni mu gihe kandi nanone ibyo tutari bunabitindemo cyane kuko tunagarutse mu mujyi wa Uvira, navuga ko ubu tuvugana ingaruka zamaze kuba nyinshi ku mupaka wa Gatumba nyuma y'ifatwa rya Uvira na AFC M23
Kuva umupaka rero wa Gatumba hagati y'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafatwa, biri gutera ingaruka zikomeye ku buzima bwa buri munsi no ku bukungu bw'u Burundi. Lesansi yavuye kuri hafi igihumbi ijya ibihumbi 10 ijya kuri 35. Ubwo iyo ni fibo. Bitewe rero nuko esanse yacuruzwaga mu buryo bwa kontarabande iva muri Uvira itakigaruka Bujumbura nk'uko ibitangazamakuru bikomeje kugenda bibivuga. Ibi byateye ubukene bukabije, amavuta mu mujyi wa Bujumbura yabaye ikibazo. Indi ngaruka ikomeye rero kurushaho ni uko ubukungu bw'igihugu bwamaze gutesekara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko banki nkuru y'u Burundi ikaba ikomeje kugenda ihomba bikomeye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ni isoko rinini cyane ry'ibicuruzwa byoherezwa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko byajyaga bica hariya ku mupaka wa Kavimvira byibuza toni 690, bingana na hafi 50% by'Uburundi byose byoherezwaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko nko mu mwaka w'ibihumbi 2024 hoherejwe toni 135. Gufungwa rero k'umupaka bishobora kuza gutuma n'ubundi ubukungu bw'u Burundi bukomeza kugenda busenyuka cyangwa se buba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo murabizi ko ingaruka z'ubundi zatangiye kugenda zigaragara nk'ibisanzwe. Ibi rero biri muri bimwe mu bishobora kuza gukomeza gutuma ibintu biba nabi mu gihugu cy'u Burundi, tukabona igihugu cy'u Burundi nyamuneka kirimo kigenda gihomba mu buryo navuga ko budasanzwe. Ndabona rwose nyamuneka ndabona ibintu bitoroshye. Aba basirikare barimo baza bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, kabisa. Ndabona situation ari hatari, by'umwihariko rero ibintu biri kugenda bimera nabi cyane. Ndabona ibintu biri kugenda bimera nabi cyane kabisa. Ndabona abasirikare bo bamaze kuba bagera mu mujyi wa Uvira ari benshi, ibihumbi bigera kuri 6 rwose bamaze kugera hano kuri Mairie de la Ville. Ibi rero bikaba bigaragaza ko n'ubundi urugamba nyamuneka ruraza gukomeza kugenda rufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka tunikomereze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda atugeraho aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ahitwa muri za Mikarati. Aha ni mu misozi miremire y'Iminembwe, naho twongeye kwambikana. Iyi Mikarati rero akaba ari Mikarati ikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba, akaba ari Mikarati ikomeje kugenda rwose nyamuneka igaragaramo icyo nakita by'umwihariko, ni Mikarati ikomeje kugenda igaragaramo rwose icyo nakita nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku ba FDLR, ku Barundi barimo baragenda by'umwihariko bigaragaza nabi cyane. Gusa amakuru namaze kwagenda nkusanya nuko igisirikare n'ubundi cya 23 kirimo kirakora buri kimwe cyose kugira ngo n'ubundi igice cya Mikarati n'ahitwa Nyamara nabyo bize kuba bivamo muri rusange. Ibyo nabyo umunyanashidikanya ko byaba ari ibikorwa byiza kabisa. Byaba ari ibikorwa byiza mu gihe n'ubundi iyi Mikarati yaba ivuyemo, byaza koroshya bikomeye by'umwihariko ibintu byose, kuko Mikarati ni kamwe mu duce navuga ko kugeza amagingo ya by'umwihariko karimo karagura bikomeye cyane igisirikare cya 23, kuko harimo Abarundi benshi, harimo FDL nyinshi, FARDC nyinshi, Wazalendo nyinshi. Aba bose bakaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Akaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Andi makuru rero arimo araturuka by'umwihariko hano mu gice cya za Gatogota. Gatogota n'ahitwa
za Kamanyora. Ubu tuvugana igisirikare cya 23 cyamaze gushyiraho iherezo. Nahoze mbona abaturage rwose bishimye bavuga bati ibintu byose bimeze neza biri ku murongo kabisa. Iki ni ikigaragaza yuko rero M23 ibintu byose yabishyize ku murongo hano za Gatogota, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi ica ibintu hagati n'ubundi mu mpande zombi.